feliz sábado kachun sapa ujnigichejpaj. Kunandia qallarispa kasun kallpachakuspa Diosninchik tatapi. Chaypaj invitagi munasqa khuyamasi. Qusqa kicharinata kay libro de Salmos, capítulo 32, versículo 3, 4 y 5, niwanchik kay hinata, uyarispa kay. Huchayta manaraq willasaqtiyqa, tukuy cuerpoy llawch'illarqa. P'unchaynintin waqaspa karqani. Tuta p'unchay makiykiwanqa astawan ñak'arichiwarqayki. Q'uñi tiempopi hina qawisqa qhora hina kallpayqa pisiyarqa. Chanta mana imatapis pakaspa tukuy huchayta sahra ruwasqaytawan willakurqayki. Nerqayki huchasniyta, willakuqtiytaq Diosniyta tay qan perdonawarqayki. Kay qillqasqata saqiwarqanchik Rey David. Maypichus payqa ashkata huchachakurqa. Pakaspa karqa sunqun ukhupi tukuy huchanta. Pero payqa paqarinmanta sientej imaynataqa cuerpon sunk'iyaq unqusqa hina karqa ukhunpi. Chayrayku manaña awantaspa confesarqa willakuspa tukuy huchanta Diosninchik tataman. Tal vez kunandiyapi noqanchik pakaspa kasanchik uhuchanchikta. Tal vez niraq willanchikchu Diosninchikman, pakasanchik runamasinchikmanta, chantapis piensanchik Diosninchikmanta pakaspa, pero chayqa mana hinachu. Diosninchik yachan tukuy huchasninchikta, pero pay munan willanata pay perdonawananchikpaq. Amaña tardaychu munasqa khuyamasi, kunandia Diosninchik niwanchik, willawaychik huchaykichikta noqa perdonanaypaq, chantapis cuerpoyki ukhu sanuyananpaq. Ashka bendición niyuq Diospaq qillqasqan, chayrayku tinkunakunchik sapadia ñawirinapaq. Kay sabadopi qankuna familiaykichikwan alabaspa kaychik Diosninchik tatata. K'ayakama.